Hamjambo, natumai mko wazima. Leo niko hapa kusema ni sawa kusema siko sawa, kwa sababu kuna nyakati ya kukosa kuwa sawa, na tunaweza kukosa kwa kisawa kiafya, kihela, hata katika nafsi yetu tunaweza kosa kuwa sawa, na tunahitaji watu katika maisha yetu. Tutasema nitawaambia alafu wanisaidie vipi? Litatendeka. Ni sawa, heri useme alafu useme lakini imeniondokea sijui. Ukiwa katika huzuni unabeba kitu katika moyo wako, na moyo wako inapojazwa na huzuni inakuwa nzito, lakini wakati utashare na mtu unasikia umepata amani, upungufu katika nafsi yako, hata unasikia vizuri. Kwa hivyo ni sawa kama tuko sawa. Utapata majority ya wanawake wakipatana wataongea, hata hamjui, lakini tutaongea na tuambia, leo unajua kitu fulani, hii nimekuwa kusumbua, mimi nilifanya hivi na hivi, na mwingine atasikiliza tu. Hata unaweza patana watu ni strangers kabisa na ni wanawake, na mkumbatie nawe tu na yeye. Ni wanaume hata si ni vizuri tuwe na hiyo circle where mnasema tuko sawa, si unauliza uko vipi, ni kupua. Tunaongea juu ya politics, mipira peke yake, lakini hatuongee jinsi tulivyo, kwa sababu najua kama wanaume si rahisi, pia mnabebana na mambo mengi, na ni sawa kusema ninahitaji msaada. Kwa hivyo kila sehemu ya maisha yetu kuna wakati tunahitajiana, hata tuseme nini, tunahitajiana kila siku ya maisha yetu. Hebu tuwe watu ambao tunaachilia, kwa sababu tukitaka kuwa na maisha ambayo tutaenjoy maisha haya duniani, hebu tuwe nafsi ambazo ziko sawa. Tuwe na jioni njema.